17 Gulagati constituency ni bising khobjak Patali agat Arnia Parawo Tipramothani 15 number board office phyoge dezaka phyogne engi manjaka amsani Tipramothani candidate Manav Deborma o Pandana Tudul Kha amsani Tipramothani vice president Ropanando Deborma aba orne para 17 Gulagati Patali agat bisini 1 nong pass ora kaisa board office khlogjaka board hangga to ora ngo 50 board number sini polling station haikana protek buto seng thangai dukam khuloka gaw lukurobo beleke khadum khajajak tanga 16 tarik buru phai abo se bog nasing tongo tamke abo sudona ekta wansumong jotoni lukurani bkhawa ekta no kha chongjak bubagra nei o kha chongjak bagino tini tongthlai boro nasing laijak 16 tarik go bufuru phaiei tini anos mari butunani borok suruk kebaing na baising nasing tongo tina abona lukurok tini kha tongjak kabona chanamu chungo norok kha totongmani sal sokmani kasuka te bisi krikya keblaing nani sal sokmani kasuka te bisi krikya tangai kaka bubagana bisa sawoi bubagana thanja phaim bagina keblai phainai abo jonogon ni keblai tai jonosale keblai omhai din sinai ambai sabni tuidul mumbai tinio puto bistu tini pura bis khajaman to ora 5 number ora sini vice president tongo Rupanando Deborma bini titulom banyo tini odaga pari bis khajago ora phaima daga sini majuti sini tisiat ni 17 Gulagati ni block president borong kanang titonali agena sinta ten na titop phai manuja seng ampore seng Patali agat tini bisibo sini dutur program nai tai guli raik nai gabon pora seng sengai paitago sini kanjamalo sini ekta sabha tongo aro tai sini tini program aljoten nai